Sekarang terlalu ison mumbai hamba ya payu. Tahu jo ison ikau masalah mana soitan ham ya rai sama ikau masang nai. Surga wo bro. Kusi kiye tonglai mo se. Kiha buwa na mo kri ake bro sim bro. Po maya onlai tonglai wo. Ake asu ke bro sim bro. Maya onlai je tong piye. Breki pe lai thami. Chung zo to lim kawo kau sung mo muha omayu. Ake spo rai sami. Bunglet mani bawa ye rai sapi mi. Ye chung sung mayu. Nung green tong mi, nung le bakhan ungu, nung chaye, chung tong anima ni bao ye, nung le nini sing rumano mari kwe ha, ang nung no ha wo klai ye kwe klai ha ye chini Bible lo Ezekiel chapter 20 verse 17 no nuwo bung ni zer hamyo ye base life po bakhan thau ongmo life po kotor ongmo kha tui ha abules poya sikhe soitan hasi are babulon phuaini aitor ma ai promti ni bisala kusuhani break hi nungno khuiklaya hala ye chini bible sao nung khap sile chomu chu hawo angle kanai chumui tongmo saka wo angle kasanai sasau no chuiradi khenai ye chini bible Isaiah chapter 14 verse 12 to 14 wo nuwo English Bible lo so emode chung na hasi kitre srai ki sikumayo all Lucifer servant chibre khie khuiklai yahala ye sao Boro Bible lo numode bung Lucifer ke bungno taune hani slide torong onim chumo klai yo ison is like kuchu chumo bukha tuye thamse Isono klubya moluke bungkhar sinang ha tmangke bungno bu klubya ya arhu isole siwo binip khani chongmo kono akhetre chong simaiwo isor sorgo po brownie bawie security tengyo bote mungma kauthai thai chi male skang chi tongsa bimose bro bahale sawo skang ole grui mausi ni somoy mausi nai chi chose bai ko hiye arbo chini Bible sawo budikhiye sung ni panda chairi yamo se aborole khathui moma pai bui so ke tawyani masi ichini Bible nugo sung himole srahamania himba rai samon chi thau sumojora himbose klayu khathui song takhuro miskiye isoni thi salbe horbai bato sutong hano quickly we are in Bible Revelation chapter 12 verse 10 no Lucifer les you is only kauno to ye bato susinke tre angel ra bini kauno khana ye aro umi bo is only to mole habya chaya chini shaka wo budike khemole chaya hiye tre angel no bato suha chusuya no khawi kauti salai ni ra no mawo samu khautang ni ra Ake spojungno si hiye si sanera drawle hamse habya Isaiah chapter 20 verse 15 no chunu brawle chongkhna chungno kehapo nuya chungkau ti chale morole kehapo sia chusiale sian na hiye afo isole paase siwo isole sipiye tongpi pono bungno wai sukma riye tungu tau yamo manuide tau hano bungle angno tau ya hiye sayap nai ye chini Bible lo nuwo Isaiah chapter 29 verse 16 no ro Bible lo mode no Lucifer aketre angel ra bro no tau hano sniya ongye thangha Ba the one round ni three is or matong na ya ye chini Bible Exodus chapter 20 wo nuwo bokau thai sayok mo no Lucifer he kau na ya bung isor lector chu thangha bung nijer po isor chu mo mkha tuye thangha draw ni tong song bro ni khe kau phi sakitar di ye samo tong phio hiyo mono pho bung isor ni mung no tuye Tri angel no kaupi sakhi riha ron chi pho chung simai wo skang chi kaumul thai chi ri mo tongo ye akitining kru ri ye soitan hale
Bokamul thai chi tuini rauno nicely wo tmain khe bong nijer pho nosto khe bimo omi ta wo bro bangmu sinle bokamul thai chi no nosto khe paye tongkho chongle bode khile tongmaya akhe baha bro khe thai chi msingo ada kau thai nobu लाफियो आदा काउनो खेबो लाफिया ओमपाये तंखो बोले सैतानिनि सलेमो मुहामासे स्वर्गो तंनाय जतो सुहा एंजेल रनो निजेनि इ साके तंगरे माखि तावे मुमासे फ्रीडम ऑफ चॉइस हिए रोजिबो जों सिलामबायो इ सले मायनांसे हिए गाव गाव रबोत न गाव सुरे सासिके आमजुके कारिमायो आमजुके नुइपो मेरिमायो तमाइखे बानौने हानि इसा Omi, banaw yo mo duino. Brownie kile freedom of choice kuri. Arpo naidi, tere muima raule bum chukhe khaibeyo bum chukhe beme papo tomayo bum nijer pho bini isa khe tongyo ne ma khe banaw yo mo omi khushi enjoy khe ma tongyo. Nusubai muima raw relationship krungai mo kaham. Tongmodino, Isorway Nusupo Krung by Memo, Kaham Tomayo, Jenny freedom of choice, Riamon Gio. Abudino, Lucifer Nopo, Bini Isa Ketonganema, Tau Mosi, Bum Chuke, Pap Samon Potang Mayu, Ake Kahampono, Tamayu. Brubale Sumu, Tuma Sweetan Hano, Ntehuya Omi, Hie. Sung Si Tomode, Isolimaya Nang say Hie. Bungse aro jagawo Lucifer no angel no mtuhi singhe brownie problem solve ongai de ye jong sunga nango dilese bungno kriye koliye thamphungnai ye jong labayu abutui soitan haska nichiyo bato sumo joto su hale boy onge thangnai tomam ke bungskang chiyo sasomo tumu isole Bini isa ke jono toimi ye bung bato su soye timo tongu arong ke su hawo Michael bini angel rauno toye chubu ascribai rong onglai ha abu chubu ascribo bini bro robai ke ya chaulai ha himba bro jem tha ha akhe bro ni pandrawo su hawo trele tongthai kri ong tha ha akhe abu dia bola ha suitan yaune hano abu purthim bi manang phile hano purthim bi yo hoiklai Kuyo ha, ake bini angel no po bumai pal no quickly ya ha. Robai bulo saya modino. Bui mani bro su hawo isoni angel robai suitan hani angel jurdo kele ha. Bro hamya umonchi kaperauni siya himba bro le trese hamya mano hamya wiye isono batai saha arumbi Josea abo angel hambiarono johani khuiklai khuiha soitan hani loge pho hazar angel tongu akhe tretma ongnai afo bini hamia ba somole paya kho lomru se ongye tongkho bole purthimir paimo ongya kho himba raisa mosi chu habo pho khawana le peha bori palo hamia mani bauye Arputama kemai janjani isaba boso tu suha soitana hamyama jongmuba tmani bo ye worship yone mani seile mosi soitan hapo buno worship yone mahani ke sauthai mosi isona worship yamo nu yebe tabung kharsina yo aromi bo abo kharsina mono bini khawo jongmu muhake Angno po bazu tho, angno po worship kia tho moma bini kapango ukti ka thamoye bungbudi ma hamya ba samu tangi thanga. Akhe roche chung chila beha hamya ma le bukti on chi rai sa sami ya sikhe klummo worship chi yon ye chung chila beha akhe tini kruriye religious wo khok sui lai pai tongko zanjani isono worship mayo nai mano sauthai ye Sei lay paye tongko tini kruniye Hindu po seyo Buddhist rapuno seyo Muslim rapuno seyo Christian rapuno seyo
Bozotu surai sanele soitan hase tawo purti bi religious gabang mun uha singhe soitan hale khang saye se tongha tumahi ke bungjomo pura onge tongmi tawo pho purti bi yo gulma thermole religious mondole worship nibawiye se arpo jesuha religious bangphi tongpho thau mo ole Kenecho se onai Jisu ni mondoli bai Soitan hani mondoli Soitan ha Jisu no solemo Ake purthi mini Jisu ha tongmo bai Abo ni psingo nai thomnu thau tongmoro no Phnung ye saha Bojoto so ang nung no rinai Nung se ang no klaye klum ha singke ye Matthew chapter 4 verse 9 no Samo tongo Rochini Bible lo Nungbodi no Soitan ha bung khatung mole bungno klayi khlumbyo ne mano se tening kriye soitan le bungno bazu ye to ne ma bung khatung mudi ki to ne ma no se bruno le nai thau nu thau bai hi soliye tungu abodia bole bari gi bai se draw ti pai klai ha bung to ge ne ma le balu thaya hi simi se ki ong ye tungu ye Revelation chapter 12 verse 12 chunu tawpro Robai bulon umuti Soitan ni nisa kau ki unye tongo nai thaumo nu thaumo pru ye nung no lama klori ni ba rutu tongo tikna khie tongo nai ongha Bible soyo mode khe chungnai chomye hiya singkhe bini loge tuino ni mar tuye tongo chung himo lama no nai chomye hinglai na arya singke Soitan ko chungno lama klori nei se chung khlumo chung worship khemo po ar sikhe Soitan le murti krungmo de jeba lama de hibo chung no klori mayo ar me chung worship khemo ma po tinio chung boba kamde hamede chung nijir ta se ye nailena arya sikhe chung no po Soitan hane burdiyo bini jeyo chung no klai siri ne se phadi dini jingle nai chamye hlena Draw zotor sakai isor asibadito. Amen.